Dame i gospodo, dobar dan i dobrodošli na prezentaciju novogodišnjeg programa koji organizujemo u Baru. Drago mi je što vas vidim u ovolikom broju, to je pokazatelj da zaista postoji interesovanje za Bar i za Crnu Goru. Ovaj događaj ne bi organizovali na ovaj način da nismo imali veliku pomoć naše ambasade u Makedoniji. Sada bih pozvala uvaženu ambasadorku Mariju Petrović da vam se obrati. Veliko je zadovoljstvo što ja danas prisustvujem promociji novogodišnje ponude grada Bara i naravno tu su nam plantaže na moje veliko zadovoljstvo. Ja se nadam da ćemo u narednom periodu sve više i više piti crnogorska vina ovdje u Republici Sjevernoj Makedoniji. Posebno je zadovoljstvo što su danas sa nama predstavnici turističke organizacije Bar, grada Bara. Zašto? Zato što su oni najbolji simbol našeg prijateljstva, crnogorskog, makedonskog, koje je staro minimum koliko i ona divna legenda o toj 1000-godišnjoj ljubavi između crnogorskog kneza Vladimira i makedonske princeze Kosere. Nego da se vratimo na novogodišnji program, ja se nadam da će građani Republike Sjeverne Makedonije prepoznati da najbolji provod za novogodišnju noć i za novogodišnje praznike nudi grad Bar i da će u većem broju doći i posjetiti jedan svakako od najljepših gradova na Crnogorskom primorju. Tamo ih čeka bogat program, tamo ih čeka fenomenalna hrana, tamo ih čeka dobri ljudi, tamo ih čekaju dobri domaćini, jer Crna Gora je prepoznata ne samo po svojim prirodnim ljepotama i po tom multikulturnom nasljeđu, nego i po toj tradicionalnom gostoprimstvu, tako da eto, čekamo vas u Baru i uživajmo u ovoj današnjoj i sutrašnjoj prezentaciji. Hvala. Hvala. Zahvaljujemo se ambasadorki i kompletnom timu na koordinaciji kompletnog događaja. Kao što je ambasadorka najavila, danas smo organizovali promociju za medije i turoperatore upravo ovdje, dok sutra za građanstvo u tržnom centru Eastgate tokom čitavog dana će imati građanstvo priliku da se upozna sa programom koji smo pripremili. Sada bih prešla na program. 31. u Baru će nas za sve goste i naše Barane će zabavljati najveća balkanska zvijezda Lepa Brena. Ono što mogu reći, situaciju sa terena, jeste da su turističke agencije upravo u Makedoniji uvrstile u aranžmane tu novu godinu koja će se organizovati i upravo koncert Lepe Brene. To nam je pokazatelj da zaista ovdje postoji interesovanje. Tržište Makedonije je izuzetno značajno za Barsku opštinu i vi ste naši dragi gosti i prijatelji. Sada bih predstavila kompletan program koji će vas očekivati u Baru. 27. će nastupiti kao glavna zvijezda Andreja Demirović, 28. Bojan Marović, 29. Nataša Bekvalac, 30. decembra Lexington, 31. kao što sam rekla najveća balkanska zvijezda Lepa Brena, 1. januara će nastupiti Lapsus, dok 2. januara će nastupiti Angelina. Ono što bih istakla kao predgrupe glavnim zvijezdama će biti angažovani svi lokalni barski bendovi, zaista naša muzička scena u gradu je izuzetno bogata i na taj način smo htjeli upravo da promovišemo i uvažimo naše muzičare iz grada. Kako se ne bi gosti dislocirali nakon nastupa glavne zvijezde, potrudili smo se da svake večeri nakon nastupa glavne zvijezde organizujemo upravo after party gdje će nastupiti DJ-evi. Sve ovo će se događati ispred platoa Sportskog centra Topolica, koji će biti specijalno ukrašen u novogodišnjem, da kažem, ruhu, i pored toga, kao dodatna ponuda,
ponuda, bit će postavljeno 13 kućica gdje će gosti moći da degustiraju piće i hranu, tako da će biti kompletan ugođaj da upravo provedu više sati na tom prostoru. Ono što bih istakla, nismo zaboravili ni naše najmlađe, tokom dana će biti organizovani dječji programi svakoga dana, tako da ukoliko dođete sa porodicom, svakako da ćete imati sadržajnu ponudu. Ambasadorka je dosta rekla o našem gradu i ja bih iskoristila možda u par rečenica da pomenem šta sve naš grad pruža, a vjerujem da većina vas već to i zna, s obzirom da ste naši radi gosti. Bar je grad na dvije čarobne obale, imamo Jadransko more i Skadarsko jezero, poznati smo po maslinovom ulju, staroj maslini preko 2500 godina, također i vinskim podrumima, vinovoj lozi, autohtonoj sorti vina Vranac. Pored toga, ono što je treći segment, da kažem, Barske opštine jeste Ostrosi, Krajine i Kestenove šume, upravo i legenda koju je uvažena ambasadorka pomenula o Vladimiru i Kosari, tamo postoji bunar koji je star 1000 godina i manastir Prečista Krajinska iz 12. vijeka, tako da puno istorijskih podataka nas vezuje upravo za Makedoniju i prijateljski odnosi koji će se, nadam se, u budućem vremenu intenzivirati. Pored nas, turističke organizacije Bar i ambasade, zajedno sa nama će nastupiti i kompanija Plantaže, nakon ove promocije ćete imati priliku i da degustirate vino. I ja bih sada pozvala Bojana Bracanovića ispred kompanije Plantaže da vam kaže par riječi upravo o kompaniji. Hvala. Dragi gosti, dame i gospodo, prije svega želio bih da vas pozdravim ispred vinarije 13. jul Plantaže. Drago mi je što smo danas ovdje sa vama na okupu. Kao što smo već najavili, dakle, velika nam je čast da zajedno sa turističkom organizacijom grada Bara organizujemo, dakle, ovo današnje druženje. Nadam se da ćete uživati i u degustaciji naših vina. S obzirom da ove godine proslavljamo dva velika jubileja, prije svega 30 godina vina Vranac Pro Corde, vino koje je inače proslavilo ime naše vinarije širom svijeta, a ujedno i 60 godina vinarije, vjerujem da će ovo biti ujedno i dobra prilika da se danas i sutra svakako družimo i naravno ukoliko imate bilo kakvih daljih pitanja, mi vam stojimo na raspolaganju. Hvala vam još jednom i ovdje smo za štandom, priđite, nadam se da će biti jako lijepo druženje. Hvala. Ja bih sada pozvala sve da pođu i degustiraju vina, da nas naši kolege iz Plantaža da vas upute kakva su to crnogorska vina i nadam se da ćete u narednom periodu veću pažnju obratiti na naša vina, kao što mi naravno u Crnoj Gori pijemo vaša vina i rado definitivno. Ja se također bih vas pozvala i da degustirate hranu koju smo za vas pripremili. Se gledamo u Bar za Nova godina. Vidimo se u Baru za Novu godinu.